Hello mga kabangas, good morning. Today is Saturday. So time check 5:10. Alright, so walking na sa ta together with Sharon. Yun na na. Lain ng panahon na lang mo, kaulanon. Kaulanon no, lain ng langit kaulanon mga kabangas. Alright. Dagom kayo. So sige lang. Balik ta. Alright, si Madam Sharon to ana. Okay. Apilon gid request gid sa makabangas nga apilon gid sa apilon oy. Apilon gid Madam Sharon hagas dili. Kung surbaya mo ba yung palit pandisal.
Bye.